And the Edika, my Mamuninache. Yeah, me sa fasa kwenya isuna yenyan media for no. Yamamo akwaba. Matensa na pay the nkita ne bone said the general secretary akano. And some bi mu haya dwen. Nyama bi mu akokɔ so won kran. Enye no kure. Ene ye pese. Ye nchirechirem na afi ye ma obi ahu se. Enye sa na tie. Ade adi kan no. Ye nya ne tie se maybe no etintim enkrata bi say Ghana supporters are ye wo ha say no ye pese ye kon enkran anase ye ba Ghana eno nti no ye sha ase say ye ho ye dede no ena mpanyifo be ma ye $400 each, which anya no kure kra ye di ka every enkran eba ha say no mpanyifo hu say even krapo no anadwo na eba stadium on na was ye didi the mpanyifo kwa di kan ma ye ska say mfa to aduane ndi ebo stadium ho ese ewa Accra Sports Stadium aye free on that is the aye di party no sa openyi nipa opese oye de oma oduane di odi kan ma nsuo no kra kire say opese oye bibi papa ye de ema iti no says canon omo de maye yedru border na no mpa ye de to aduane ma ye nyina ye okay ye ba bedru ye nso no nyame ye adom bebi e be dane ade nyina ye omo maye bebi e be dane ho koniaba bibia nso koso kama na de tie ye po ye ninda ye wo ho a ye ti say accountant no omo aba I see hey ndi e we dey surprise o ena omo ba ya omo chiche ya obia ensa kan dey apart from ebiani pa ba ku mienu bi eno no eye ayi ai still penifo cry ni omo akasa omo se omo ye dey sika no mbe ba be ma omo aka nipa be ba ku mienu bi me fi say de e kan won kran no enye no kre avensu ye wo ho a ni ati say ye nua be ma one man supporter yes you say Abraham Boache yes you say ena eye ba ha say no ye twa no eja say onim si e ba ha ena ya ye nyina e be hwa ye last 2 matches ya bo Accra Sports Stadium mo be hwa no ye mu che mienu enye sa ebi wo soro ena ebi wo form ye ni omo kasa ye sa ade na ye kro ye nim se obe ya asuti amaye wanya asutie die se asem no kra sa osa ye press conference se onye den on kan ye hu biom enye sa am say media for nkwa bebre nyina be hwa ye last 2 matches ya bo Accra Sports Stadium mo be hwa no ye mu che mienu enye sa ebi wo soro ena ebi wo form ye ni omo kasa ye sa ade na ye kro ye nim se obe ya asuti amaye wanya asutie die se asem no kra sa osa ye press conference se onye den on kan ye hu biom enye sa am say media for nkwa bebre you testify this yes also oye ne one man asem it is say no say aba say de me fair commission no e kan ye no na bibi kakra free suro say ye mbra wona wa declare say on kan ye ho na wa te wo ho no wo expect say nsam be frɛ wo wabra wan kasa wakasa onye den unkan ye ho so I don't mean the enti oye press conference one kind na press conference no sabi o de okeka ye nyina no enye no kure ba akokora iti media Ghana for media for mo ankasa mbetumi ajeje we enye ye po ne be jeje ye kan ne de wan ma kan ye mo jeje because ye hu clearly e wa Accra Sports Stadium say ne nkofo aba form yani ne kasa ya mpenifo kra ya mpenifo kra ne kasa ya any Kumasi Sports Stadium also the same thing omu call different place any omu kasa ya monti iti no me nim there se opese ye me nti ase me the whole thing me tie na me wan wakakra because you see we jai on kan ya hu bio afi o ti say bibi papa bi ba no afi no de yem sambe kan kire wo how wakatre say onye part of us ebio it media that is all that I can tell the Ghanaian media, and I know some sense of judgment, and we believe in Ghanaian media because mo de piano
mo make sure say no kredi e be dey e be dead nti we dey ye jai e dey amamo mo ankasa no mo hwe kwan am be kwa so dia.